ati mwiriwe mwake karibu kwicano ukuri complex akazina bayitwa Nijimbere Dieudonné ego ati uri mushasha nibagire kugira like subscribe comment utari mushasha naho nibagire kugira portage ati rungikira mugenza kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kwa nta handi na hanyene wati jewe sintanga makuru ahubwo ngo ati tuyaga ku makuru reno munsi ngo tifata kanya sinda kumarira kanya ngo ati twumvirize aya makuru sa makuru ahubwo ngo ati nikiyago ngo Scovia maze mu imisi tumaze tuyaga kuri Scovia tuzoguma tumuyaga ko twumve ukuri atubwira maze tumenye bishasha ego ngo ati nikiyago caciye kuri igihe sport mugane burya ngo igihe amakuru batanga keshi na keshi nawe nyene umenga ari mu bubeshi hari ukuntu baza barakatagura cyane cyane nk'umuperezida wo mu Burundi yavuze aho nk'inzego aho abantu bamwe bo mu Burundi bavuze bijanye n'ibintu vya M23 mu Rwanda bambe DRC Congo AFC u Rwanda ukuntu ugasanga hari ukuntu babikatagura ngane ngira ngo si igihe sport ngira ngo itandukanye ni zindi nandi masata y'igi gihe ego rero munsi ngo twumvirize ingene Paul Kagame ngo yemeje ngo yuko Scovia Mutetsi abishoboye kumenyesha makuru ego ngo n'umuntu amenyesha makuru neza agira ku gihe ngo hadashika ngo wena arahashika hanyuma nawe akamenya kubibona kimba adashobora gushika muri Congo muri Goma ngo Scovia Mutetsi ngo arashobora guhashika maze nawe ngo ati ngo akakwirikirana amakuru agezweho ati nuko biri ego ngo twumvura urukundo ngo bifitiraniraniye Paul Kagame na Scovia ariko hari compliment mu mugari itangazamakuru twakira ntago zihabwa na buri wese ndashaka kugusubiza inyuma tariki ya 9 z'ukwa 7 2024 aho umukuru w'igihugu mwahagurutse mugiye kumubaza ikibazo aravuga ati I see you every day on social media mbabona buri gihe kuri social media cyangwa mbabona buri gihe kuri social media bivuze ko ni kenshi cyasobanuye iki ku rugendo rwa Scovia mu itangazamakuru. Okay, reka nshimire abadukurikiye ko mwanantumiye namwe mbashimire yego Rugaju yaramaze iminsi ambuza amahoro amanywa nijoro mbuza akazi kanjye ariko ndavuga ngo reka ngerageze nze icyambere iyo ukora akazi kawe gakunze kandi mu buryo wumva bushoboka utekereza ko abantu bose bakwiye kuba hari ibyo bakurikira ubizi cyangwa utabizi Perezida wa Repubulika kwemeza ko ankurikira ku mbuga nkoranyambaga cyane ko icyo gihe nari ntarashinga televiziyo nari kuri YouTube ubwabyo kuri nge bifitemo ibisobanuro bibiri. Icyambere ni ukwishimira ko niwe muntu wa mbere mu gihugu ukomeye kuruta abandi kuba nzi nishyizwemo ko ubwo abantu bose bamenye ubwanzi hari abaroko nibo bavuga ngo ntabwo ari njye uriho ni Kristo uriho ubwo ari we unzi ubwo mwese abayobora murambi turi muri uwo mutaka kimwe cyanshimishije icya kabiri kibirantungura ariko igikomeye ikindi ni akazi gakomeye yampaye ko gutekereza niba perezida nkurikira nkwiye kuba mvuga ibintu perezida yakurikira ati aho ni hone tugomba ko twomanza kuyaga ko ngo burya ngo tumumenyesha amakuru nkamenyesha amakuru bivanye n'amakuru ayariyo rero ukorera ngo ati umuntu burya keshi na keshi ngo ugomba kumunezeza kugira ngo ati ibyo aza kukubona ko bibe ibintu bimushimishije we pana ngo ati kumenyesha amakuru
y'ukuri kubera yo usanga bijya bintu wari kuramenyesha wari kuramenyeshesha atavyakiye neza kuri we kandi ngo atari wene akukurikira. Rero ngo ati ngomba kuvuga iki ngo Scovia aramenyekana cyane, n'umuntu amenyekana cyane mu gihugu cy'u Rwanda, maze ngo ati no hanze y'u Rwanda ugasanga hari abantu benshi bamukurikirana bakamwumviriza, ngo ati na Perezida Paul Kagame ngo nawe nyene aramuha amaso hanyuma akamuraba akamwumviriza, ngo ati kubera ngo ibintu ashira ku mbuga ze, maze ngo ati amakuru amenyesha ngo ati ni ibintu meze neza, nawe nyene akwirikira yumviriza. Mugani nawe agiye aho avuga ngo ati Scovia ngo burya kuba ashobora kundaba ni ngombwa, byampaye ngo ati icigwa twumve icigwa kugira ngo ati maze n'ibindi bintu ndoza ndamenyesha, amakuru nzoza ndamenyesha, kuko kimba abiraba urumva ni ngombwa ibintu vyose, aho ni ngombwa ivyo ndoza ndashira ku kinyamakuru canje mama gwa Gasabo aho Scovia Mutesi chano bibe ivyiza kuri Perezida Paul Kagame. Urumva aho umuntu aba yamaze guhuba inzira, kubera urumenyesha makuru utari muri ntuzenya campaign yo kuvuga ngo ati no munsi ngo turiko turavuga ibintu vyiza kugira ujya muntu aza gutubona bigenda kuneza. Ahandi ho uciye haje ukabona amakuru mabi urayavuga, hari uciye ukabona amakuru atandukanye urayavuga, kugira umuntu wese aze kumva ayo makuru, naho aza gushavuza bake aho benshi, wewe gusa ngo ujejwe gutanga amakuru. Mugana wamaze kwishira mu ntuzenya mu vyiyumviro vyo kuvuga ngo ati ngo burya ivyo nshira ngaha amakuru ngenda namenyesha, hari ukuntu shoboye kuyamenyesha kugira wa muntu ari ku rwego rwo hejuru andaba azobe amakuru ati amushimisha. Hakaba hari ibyo ngomba kureka niba bifite cyangwa se niba nanabigerageza, icyo gihe nguma nsa nkaho yanshyize kuri standard. Yo ndiko ndakwibutsa yuko ibi bintu ngo ati sibishasha, ahubwo n'ibintu abantu benshi bazi, gusa hinge tubiyage ko nkuko umenga ntavyo tuzi. Mugani abantu benshi barabizi yuko ukorera umuntu kenshi na kenshi umukorera kugira umunezeze, niyo mpamvu usanga uri mu bintu aho mu bikorwa n'abandi bantu bashobora kwibaza ngo ati none bijya kweri kumenga bimeze ukunuku ntibipanze neza. Urumva hariho impamvu yo gukomeza mpanganye nuko ndi bukora ibiri kuri level yakumva. Niba ari brag nateye nkatera brag ifite discipline, niba ari inkuru nakoze nkakora inkuru ifite inyungu rusange ku baturage kuko aribo akeneye kumva. Tekereza no kunyumva, sinko ntakina comedy ngo bashaka kuruhuka, anyumva kubera ko mvuga inkuru kandi zivuga ku baturage kandi ari bayoboye, ubwo aho nyine niho niziritse. Uniyo mpamvu muranyifashe. Ntazi ntabwo nzi niba kurikira igihe, ariko ubwo kurikira gihe buriya n'igihe ari bukirebe ubwo naje. Ubwo nyine ako kantu ko kwizirika aho hantu, kubera ngo ati ashobora kuba mwumviriza ukora ibyiza kunuko. Burya hari ikintu ndasanze mu buzima uravye nabe hariho usanga nawe ari bahakuziritse, bibaza ngo uri kurakora ikintu ciza, uri kurashira amakuru meza kunuko kugira unezeze nyamuntu aba bantu, mu nyuma vyahinduka ukagenda kugira ngo ati wiziruke wibohore, ugasanga ntibikunda. kubera we siko ni wareba nyine niwe yes nibyo wenda kuri ako kantu uvuze ko ni umukoro wa mugani y'icyo uhita wibaza. Ugerageje wenda kuduha urugero, niba hari ibihari, hari ibyo wakoraga utakoraga, I mean waretse noneho hari n'ibyo utakoraga wahise wongeramo kugira ngo bijye kuri standard nyine yaho umukuru w'igihugu aba ibintu bavuze bibaza ibyo bintu naje ndabyishura. Kuba ishobora gukora amakuru kereka ibigezweho, makuru masha yo muri Eastern Congo konuko, urumva ivyo ni ngombwa abikore ku rwego rwa perezida kugira abirabe bimushimisha.
kuba yumva asanzwe anareba n'ibiki wenda n'ingero niba zihari wazidusanga wenda urugero urabona ndabizi neza ko atankurikira umunsi ku wundi kubera akazi afite ndabizi ko atashobora kunkurikira nka rimwe mu mwaka cyangwa ashobora guhura na vidiyo yanjye cyangwa umuyobozi ashobora kugira ikibazo navuze ku baturage yahuye nacyo ariko buriya sinavuga ngo ngewe uwundi mbondiwe byagorana ko njijisha ntabwo nzi kujijisha rimwe ni nabwo nigeze mvuga ngo gukina filime cyangwa tiyatire ushobora kuba nagora umuyobozi w'iyo mikino kubera ko ashobora kumbwira ati hano ndashaka gukina ubabaye abantu bose babone ko wababaye muri njye ntababaye ntabwo isura yanjye yababara kumbwira ngo nishime kandi ntishime ntabwo uzi gupretendinga byangora nyine ni nk'ukuntu niyo umuntu ntamukunze simukunda burya kandi hari umuntu ndeba nyine nkaba ntabona mwanza ariko nkumva simfite impamvu ye hakaba n'undi ntazi igituma numva ngomba kumwitaho no kuba muhanze amaso so icyo navuga kuri icyo navuga ngo ni ukongera ubuseriye ubusanzwe buriya ugiye nko kureba inkuru dukora wenda sinzi mwebwe muri ibi biganiro byanyu bisa nk'aho ari iby'urwenya ariko twebwe ukaraga ururimi nka karindwi kugira ngo ijambo risohoke ubu rero mvuga ko ndukaraga nka 4 ako kakaba ari ak'abaturage nongeyeho nkongeraho ak'umwuga bikaba byagera nko ku 10 urugero buriya hari burage dutera wumva ndikankoresha ijambo ziciriritse cyangwa ziri stable ariko wajya kuzitera ukavuga uti nk'umuntu agiye ibyo agahura nacyo akabibona n'iki kintu ndibaza ngira ngo nk'iburage batera umuntu wabivuga ngo ati nibijya cyo kuvuga ngo ati urashobora kuvuga amakuru ukayanyuza ukayacisha hirya na hariya ukayazinga hamwe nyine bigoye kuzingurura uko nuko benshi babivuga ngo ati ngo ni ububeshi kugira ngo ati nyine ni za burage ngira ngo abantu benshi badashobora gutahura benshi bavuga ngo ati ngo ni propaganda uko nuko biravana hari amaburage usanga agoye gutahura kubera ategenerewe wewe bifata ko ari ububeshi ari propaganda mugani ndibaza si uko biri naje wosanga ndiko ndabesha ugahita ugira ibintu bimwe na bimwe ukatinda mu byo wari buvuge nta ngero zihari zidasanzwe ariko nyine mfite umukoro w'uko umuntu avuga ko ankurikira mpanganye n'uko hari umunsi uzira atifuza kunyumva adashaka kundeba nicyo mpanganye nacyo kandi ni kinini yego hari ikindi kintu iyo umuntu ari gukora ibintu agenda agahinduka nk'ishusho cyangwa se abantu bakamubonamo nk'indorerwamo y'icyo kintu abantu benshi bamaze kukubona nk'umuntu ukora ubuvugizi noneho niyo n'umukuru w'igihugu abishimangiye ibiba none hari ni nka isonde keke ndibuka hari igihe n'ubundi mu kiganiro n'itangazamakuru nabwo wabarije abaturage arakubwira ngo nibidakemuka uzampe SMS hanyuma ibyo bintu tubiho umurongo bisa naho abantu bavuga batari ko ahubwo mu Moscow aho biri kugana mu bintu by'ubuyobozi cyane cyane mu buvugizi aho mama Immaculée yahoraza akora za Transparency Rwanda mu badepite bintu nk'ibyo nyine cyangwa se akajya kuri Yellow Paper mu bindi bintu runaka mwibona muri bukomeze umwuga w'itangazamakuru cyangwa mwumva n'ibyo bije mwavuga muti nta kibazo reka nsubize iki ntabwo nkiri umunyamakuru yego ndi umushoramari mu itangazamakuru nibyo umuntu wese rero watekereza ko akwiye kunkura mu ishoramari akajya kungira umukozi yaba mpemukiye n'umunsi uzabona nkora ako kazi uzamenye ko nkakora ntagakunda nubwo ndi umushoramari ndi umunyamakuru kuko iyo uri umunyamakuru mbaye nkora nko ku Gihe cyangwa ahandi wavuga uturi bumva akandi kazi gasumba karenda gakurikira yego ariko ntababeshye ndi umunyamakuru kuruta undi mu ikindi kintu cyose kuri jye yego so mvuye mu mwuga w'itangazamakuru ukambwira ngo njye kuba umudepite waba ushaka ko itangazamakuru ritongera kuba muri jye kandi nabwo ngiyemo nshobora kwegura vuba kuko hari amategeko hari amasaha yo kuvuga hari ukwemera biciye mu matora hari demokarasi bahari yego kandi ntabwo nakwemera ntemeye
nukugerageza asohoka kuri liste nifashe bajya bakuvuga ati kuko niyo option ibisigaye iyo utemeye cyangwa ngo uhakane utanga impamvu urifata guhora rero wasanga ndi umudepite wo muri opposition itagira ishyaka icyo gihe rero umudepite utagira icyo yemera ntacyo abamaze yego ni byinshi mugani ngo ati ni bike tuyagako twayazeko mugani mujya ngo tumuvugizi singoma ngo ati ngo abakorera leta ibiki nibiki kugira ngo urashobora gukorera leta ngo naho utoburi mu nzego za leta kimwe mu president yaragukunze aho yarakunze ivyo ukora urashobora gukomeza ivyo bintu uburi kurakora urumva uburi kurakorera ngira ngo leta sinzi urumva n'ibintu bitandukanye byo kuba umuvugizi mugani kuba uri umumenyesha makuru kabukorera igihugu uri private urumva biravana n'ivyo uvuga ivyo ari byo mugani urumva ko hari akantu ko kuba uri umuvugizi wabene igihugu wukuri umuntu yagukunza akazara kuraba hanyuma ugasanga nawe wahinduye ngene uzurakora urumva watusanga nawe wabaye umuvugizi ego rero ngo ati kuba Scovia ngo akora ngo ibintu bishimishije bene igihugu maze n'inzego zo ku rwego rwo hejuru rwa presidence uko nuko ngo hariho n'akandi ka video ndabonye usanga ngira ngo yari arakora ibintu bishimishije sinzi ngenda agakine ayo mukirabira ino munsi ngo ati nta vyinshi ahubwo twariko turiyagira ego ngo ati akazina kanje ni Nijimbere Dieudonné tuzosubira kubona niyo twabonana peace.